Hello guys, ni don rakchang nang kamay no tuno from kapto channel so. Kay phaji tinon chonche ne lepna videos ta. Tinini videos lat man raw thumbnail no ye select nang nang raw thumbnail na ye. Inke jan raw thumbnail na ye no modi no abama topics na te no tinya no ba videos sa ik na nai. Inke phaji ta chong salai na. Chongchini YouTube channel monetization kya kosis kamgo. Ba chongchini YouTube channel monetization apply kya kosis kamgo. Bo samung mumbrino chong mistake kya na ye. Bo samung mumbrino chong kam ke nai chong ru ni na ake chong kam ke siya to ni na abama rolet ma Inke tina no views pa saye khari nai je monetization ni new policy ba jeta oni updates ta phaimo tinini updates leong ya sale balu habo updates phaimo lai thanai tada tanu chiyo tawa bo 2021 no track ke ni update so kai tha monetization no tuye inke phali taw chong sale negrana kya khiye abo samung rolet ma phi inke abo romole chong break ye sia nai inke puila ni mama ke ha chong monetization apply khane ni ba pandawa chin channel lo puila was ka 1000 subscribers complete on the nang nai inke mungni ma ke bo chongchini channel so 1000 subscribers complete khepai ha inke abo khepai moni loge yo chin thio public watch hours pono chong 4000 watch hours complete khani nawo last 365 days ni msiyo inke bo ke mungni ma ha skang ni dio ha sinke chong basu chobai Chongchini YouTube channel monetize apply kemayo 1000 subscribers okay 4000 public watch hours last 365 days in siya complete kepai mon ya go asinke Chongchini YouTube channel monetization boye apply kemayo arpa ta 2021 borsin chiyo ke bolai thanai tala tanu scam chiyo YouTube chiyo updates ta phaye tha taw ke chong abasu complete kemabai chini YouTube channel monetize kemaya taw ke tre mungni samung tre bawi thang phaya abotre mungni samung rokek ma taw ke Nini YouTube channel lo nini two-step verification ponong active kheni nanai ba two-step verification complete kheni nanai two-step verification active koi asike nini YouTube channel monetize apply kheme aunai inke tre mohama ke bo nini channel lo moha for community guidelines strike koi oni nanai zero community guidelines strike oni nanai community guidelines strike ni channel so ke hasu jarapo mai asike ke hasu jarapo tomi asike nini channel le monetize kheme aunai inke jama ke mumbroi inke bo jama mumbroi samung no naro kaham ke nai chom narau sini nango narau ni channel monetization apply khe potis kango inke mohama ke ha puilam no ni YouTube channel so 1000 subscribers kari nai ake mungni ma ke bo 1000 subscribers ka pe mo ni loge yo no ni channel so public watch hours 4000 public watch hours complete khani nanai last 365 days ni msinyo ake mung thama ke bo ha no ni channel lo two step verification active ma ke nai two step verification complete ke ma te nai inke last tre ke ma ke bo no ni channel lo moha for community guidelines strike no maya ya kiye tongni nangnai community guidelines strike ke hada do phomai omo to asinke no ni channel monetization apply khefo no ni channel monetization approve hong yanai reject yanai YouTube team ro bai khabon ba pandawo no bo mungri samuno non channel monetization khefo siskamo bono kamke sidi aki khia kongya ta asinke na ro khepai tuindi two step verification complete khedi ka community guidelines strike mai ya kiye na ro videos no je YouTube ni rules and regulation je break jama videos tawmai bre jama videos tawmai abna sisa por ye na ro mchidi Chipaya na raw abo ni deyo YouTube videos tawdi. Inke tinini videos le baso no no ang bo mumbroi samungna sirane ni bok pandawo jeta monetization ni new policy tawa updates ta phaye thangmo abno no kam ke sirnei man bok pando ke bo videos nangse. Inke anga sakyon raw kama kem chimenak na ye je no masa inke no kam kem chi somai yak masu yang ye tor second raw videos to law comments ke di comments to ke ono sirimayo je raw doubt suma question abo mano no comments box os tawi ridi. Ke tinile chungboro na kathagrana mali fina chitre discount videos no videos na rai samachin katho ya jora nai tumon bak pandawa no jotono khakchanga